make I say anopanam ya announcement say ope machine e dey aye adwuma we writer na ope machine e dey aye adwuma and I say like one kasa na wotwa game nso na ope machine onya afi na akogina lotto kiosk bia ho ne ade ope machine a wo de betwa game but make sure say machine no day in day out na be active obetimi use so obetimi ne saade a we individual na so open sa na obetimi ya use ne sa say daily bia obe use a akwan da ho say obetimi abaje bi yes eno answer obe frame me e wo number we so 0593673300 yes frame me e wo number we so na 0593 yes 059367 VA6 so 67 3300 frame na so person utwa any NLA games in so eno so eno asa wo be send o list ni nyina fa WhatsApp e wo number we aso na ye be hwe ni ye twa game no e de ama kama 0593673300 yes machine no etwa ye wo machine no me wo two different machines we wo lucky machine yes wo lucky machine saying NT we etwa all NLA games no etwa bi so say VAG akrosu no rush akrosu aka national so we etwa all NLA games no yes we would so a obey withdraw na to wow phone so yes we obey withdraw na to phone so and run machine so run machine so ni run D machine and also ni nti and also upebia and also saying and also tie we etwa all NLA games no bet no rush nkwa na ntwa bi etwa VAG etwa VAG etwa Seda Star Lotto and other games nyina etwa bi nti two but commission terms no ebia e different nti wo fra the open no na ya hyehyɛ e de ama kama yes bye bye.